echo butetekatechero kurugaho kwa Gaddafi no bucirabe cya musasa hona Obama yagirangu echa America kutaho mu nshonga zo kuyaho Gaddafi kikaba kishikire America kwatanise n'amahanga gandi bakakoresa nyonyendwani ezashokiri ihanga rya Libya omurutaro rwihireho kandi rukito wabira ryo mwebembezi kano mwama Gaddafi omwaka gw'2011 kwiha Gaddafi ihwaho ihanga rya Libya rikabarukamwe butabanguko obwarugiremwe abantu kwebaganisamu no kutahoza parliament ibiri hamwe na za government ibiri omwihanga rumwe honeki kikahereza abanyambundu ba Islamic State kweyongera amani omukutahirira ihangeri kandi n'abantu abamahanga gandi ababire nibaturo mu Libya bakahunga barugamu Government ya Gisere ehagirwe kigombe cy'amahanga geterine etirweho mu rurembo rukuru rwa Tripoli omukwezo kuhwire konka kandi tekatandikire kora bitu omwebembezi wa government orukakanisa government ya Gisere etirweho kigombe cy'amahanga geterine arabwire kwa rukuza koma minister wena oragezaho kora na government etirweho ekigombe cy'amahanga geterine